Hudaybiya okuyası 6. Hicri yıl Zulqada ayı. Hudaybiya umranın sebebi. Arap çölünde çoğun жылыштар bolup, abal musulmandar tarapka oop, kıyla oңолгондон soň çoğun özgörүүлөр baştalıp, İslamды jayıltуу ulan küçüne kire başladı. 6 yıl boyu müşrikler tosup kelgen haram meçitine, Kaabaga barıp ibadat kılıp kelүү vazifası kelip kalgansıdı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Madina'da жүрgöndө kündördün birinde түш gördü. Anda sahabalary menen Kaabaga umraga barıp, açkıçın alıp, Kaabany toop kılıp, biri çaçın aldırıp, biri kıskartkandygyn түшүндө gördü. Bul tuuralı sahabalarına umra kılat ekenbiz dep kabar berdile, alar saparga dayardana başladı. Musulmandardın kozgoluğusu. Umraga baralı dep köptögön musulmandar kozgola başlap dayardık gördü. Al emi bir beduindir dayardık görgön jok. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kimin juup, kesve attuu tösüne minip düşömbü günü Zulqada ayının başında 6. Hicri yılı Mekke'ni közdöy jolga çıktı. Madinaga başçı kılıp İbn Ummu Maktum'du je Namila Leysidi kaltırdı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem menen koşu ayalı Ümmü Seleme jana 1400 sahaba çıktı. Bir rivayatlarda 1.500 dep kelet. Özleri menen koşu soğuş kuralların albay bir gana sapar kılıçın kını menen alıştı. Musulmandar Mekke'ni közdöy bet aldı. Oşentep musulmandar jolga çıgıp Mekke'ni közdöy bet aldı. Zulhulayfaga jetken kezde soğuşka emes umraga baratat ekendigin elder bilүү üçün talbiya duasyny okup umra ehramyn kiyişti. Anan oşol jerden Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Huza'a urusunan bir çavarmandy dayındap musulmandar umraga kelatkanyn bildirүү üçün Kurayşka jönöttü. Musulmandar asfanga jakyn kalganda çabarman kelip Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemge Ka'b ibn Lu'ay sizge karşı Habaşit kuldarın jana başkalarda çoğultup soğuşka dayardanıp jatat. Musulmandardy Ka'baga kirgizbeybiz dep aytışuda. Şunda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sahabalarına keňeşip mınday dedi. Kanday deysiňer? Alar menen çoğulgan kuldarga çabuul jasap tutkundaylyby. Eger alar hiç nerse kılbasa anda hiç nerse bolupyt. Ta eger çabuul jasaganda kaçıp ketse anda Allah alardy erkindikке çıgargan bolat. Je bolbasa hiç nerse kılbay ele Kaabaga jönüp aldybızdy kim toskon bolsa oşo menen uruşalyby. Abu Bakr mınday dedi. Allah jana anyň elçisi bilet. Biz umra kılgany keldik. Hiç kim menen uruşgany kelgenimiz jok. Birok kim aldybızdan çıgıp Kaabadan toskon bolsa oşony menen uruşaly. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem anda orduňardan turgula kettik dep jolun ulaştı. Kurayş musulmandары Kaabaga barudan tosuğa hareketlendi. Kurayş eli Peygamberimizin kelatkanyn ugar zamat keňeşүү üçün jeýin ötközüp, anda kanday bolsa da musulmandardy Kaabaga kelүүден tosuu kerek degen çeçimge kelişdi. Peygamberimiz Habaşit kuldaryna çabuul jasoodan baş tartıp jolun ulap kelatkanda Kaab urusundan bir kişi Peygamberge kelip Kurayş Zid tawaga kelatat. Halid ibn Walid'den başkaruu astında 200 atçan çoğulup Mekke'ge gitken eň başky jol Kuragamimde sizlerdi kirgizbөө üçün kütüp turat dep aytyp berdi. Oşonda Halid atçandary menen musulmandardy tosuuga hareket kılgan bolçu. Atçandaryny alıp musulmandar menen uzaktan biri-birin körüp turdu. Oşol kezde musulmandar peşim namazyny okup jatkan bolçu. Peşim namazy bitgönden keyin Halid jana namaz kılıp jatkanda çabuul jasaş kerek ele. Eger namaz kılıp jatkanda çabuul jasaganybızda köbün öldürüp salmakbız dep aytdy. Anan keyinki asr namazdy başlaganda çabuul jasooga dayardanyp kaldy. Birok oşol kezde Allah Taala soğuş abalyndagy etiyat namazyny okuu ökümün düşürüp Halid uçurdan paydalana albay kaldy. Kandığı kagılışuu bolboo üçün joldu özgörtdü. Oşonda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem jatkan jolun özgörtüp to aralap ketken kıyın jolga salıp jiberdi.
Musulmandарды alıp Hamish toğusun aralap oň jakty karay bet aldy. Mekkenin ıldıy jagynda jaýgaşan Hudaybiýaga alıp bara turgan Mirar toğusuna karay jolun ulady. Mekkege bara turgan çoň joldu sol jaka taşlap Tan'imden ötüp ketdi. Musulmandar jolun özgörtgönün Halid görüp kaldy da Qurayşga aýtkany çapkan boýdan ketdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Mirar toğusuna jetkende Kasba töösü çöküp jatyp aldy. Elder töönü tur deşse da tö kögörgönden kögörüp turbaý koydu. Oşonda elder jatak töö eken degende Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tö jatak emes. Munun anday peýili jok. Birok pil okuyasyndagy pilge okşop bargysy kelbey jatat dep aýtdy da janym anyň kolunda bolgan Allahka ant. Alar Qurayş bugün menden Allah'tın Kaabasyn myzamyn urmatday turgan kanday nerseni suraşsa da makul bolam. Dep aýtdy da töösün çapgylady ordunan turup basyp ketdi. Oşentip musulmandar Hudaybiýanyň ıldyy jagyndagy azgana suwsy bar kölmege kelip toktaşdy. Oşol zamat elder suwdan içip kirdile suw bat ele tügep kaldy. Elder katuw suw sagandygyn paýgambarymyzga aýtışdy. Paýgambarymyz janyny ogun kynynan suwurup çygyp suwga saldy. Oşonda suw köbeyip elderden bary toýgunça içdi. Badil Paýgambar sallallahu aleyhi ve sellem menen Qurayşdyn ortasynda ortamçy boldy. Paýgambar sallallahu aleyhi ve sellem Hudaybiýaga toktogan kezde Badil ibn Warqa Huza'i özünün Huza urusundan bir neçe kişilerdi alıp Paýgambarymyzdyn aldyna keldi. Oşol kezde Tuhama jerindegi Huza urusu Paýgambar sallallahu aleyhi ve sellem menen öte jakyn mamilede. Badil kelip Ka'b bin Lu'ay töler menen bir kança jokerlerdi alıp silerdi Ka'baga kirүүдөн tosuu üçin Hudaybiýanyň arjagyndagy suwunun aldyna kelip kütüp turat dep aýtdy. Paýgambar sallallahu aleyhi ve sellem biz birö menen soguşuga kelbedik. Umra kılığı üçin keldik. Qurayş soguşdy küçetip jatat. Eger alar kalasa wagt bereyin, bizdi tınç koyup ötközüp jibersin. Umrany kılıp qaytyp keteli. Al emi eger soguşdy gana kalagan bolsa, anda janym anyň kolunda bolgan Allahka ant. Başym üzülgönçe soguşamyn, oşonda kim kanday bolaryn Allah'tyn özü çeçet. Adil, anda sözüňdi alarga aýtaýyn dedi da Qurayşga kelip, men tigi kişinin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den aldığından keletam. Al bir sözlerdi aýtdy. Eger kalasaňyny silerge aýtaýyn dedile. Qurayşdyn zökürlörünün birösü anyň sözüni bizge aýtpaýla goý keregi jok dedi. Birok esdürögünün dagy birösü aýta berýäňiz degende Badil uşunday dedi. Dep Paýgambar sallallahu aleyhi ve sellem'den aýtgan sözüni aýtyp berdi. Oşonda Qurayş süýleşip gelүү üçin Paýgambarga Merkez ibn Hafs'ty jiberdi. Merkez uzaktan körgünde Paýgambar sallallahu aleyhi ve sellem muna bir kıyanatçı kelatat degen sözünü aýtdy. Merkez kelgende Paýgambarymyz Badilge aýtgan sözünü aýtdy. Al Qurayşga qaytyp baryp Paýgambarymyzdyn sözün aýtyp berdi. Qurayşdyn elçileri. Anan Kinana urusundan Halis ibn Alqama attığı birösü meni jönötküleçi baryp süýleşip göreýin dep surady. Qurayş baryp süýleşip gel dep jiberişdi. Halis uzaktan körüngende Paýgambarymyz tiginde balança kelatat. Anyň eli Kaabada kurmandykka tö mal soýulsa oşony urmatdaýdy. Aga kurmandykka soýulçy tölerdi jönötüp jibergile dep aýtdy. Sahabalar tölerdi oşol jakka aýdap özleri talbiýa duasyny aýtyp turuşdy. Bu okuyaga köp bolgany Halis subhanallah. Araplar taň kalganda aýtylçy söz. Bulardy Kaabadan tosuunun kajeti jok dep aýtdy da artga qaytyp Qurayşga kelip, alar kurmandyklary daýardap goýuşupdyr. Umra kılууdan tospaýla goýuş gerek dep aýtdy. Oşonda Urwa ibn Mas'ud Sakafi munday dedi. Bul silerge jakşy nerseni aýtyp jatat, kabul kıla bergile. Men da baryp süýleşip köreýinçi. Qurayş baryp süýleşip gel dep jiberdi. Urwa kelip Paýgambarymyz menen süýleşdile. Paýgambarymyz Badilge aýtgan sözün agada aýtdy. Oşonda Urwa munday dedi. O Muhammed, sen öz eliňe kol salyp jok kalandyp jatasyňmy? Degi sen murun keyin kaýsyl bir Arapdyn öz eline kol salgandygy nukdyňmy?
Al emi жеңилип калууң да мүмкүн. Чындыгында мен бул жерде эч нерсеге жарабаган былжырактарды көрүп жатам. Булар сени таштап качып жок болушат. Ошондо Абу Бакир: "Лаатыңдын ауратын жегир." Лаат мушриктердин кудайы, аны мушриктер Кудайдын кызы деп ойлошот эле. Абу Бакир айткан сөздү караңгылык доорду арабтар колдонушчу. "Биз сага ошондой көрүнүп жатабызбы?" Урва: "Бул ким?" деп сурап калды эле. Элдер Абу Бакир деп айтышты. Урва: "Эгер мүмкүнчүлүк болгондо сага жооп бермекмин" деп айтты. Ошентип ал пайгамбарыбыз менен сөзүн улантты. Урва сүйлөп жатканда пайгамбарыбыздын сакалына колун созуп жатты. Ошондо пайгамбарыбыздын алдында кылычын даярдап турган Мугира ибн Шуба пайгамбарыбыздын сакалынан колуңду тарт деп айтты эле. Урва бул ким дегенде элдер Мугира ибн Шуба деп айтышты. Урва: чыккынчы, дагы деле чыккынчылыгыңды кылып жүрөсүңбү" деген сөздү айтты. Анткени Мугира исламга кирерден алдын бир канча мушриктер менен жолго чыгып, аларды өлтүрүп салып, мал мүлкүн тоноп алган эле. Анан Мадинага келип исламды кабыл кылган болчу. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям мунун исламга киргендигин кабыл кылдым, ал эми алган мал мүлкүн билбейм деген сөзүн айтты. Анткени Мугира Урванын байкесинин баласы эле. Урва келгенде сахабалар пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламды кандай урматташар экендигин өтө көз салып байкаган болчу. Ошентип ал Курайшка кайтып келип мындай деди: "О эл журт, чындыгында мен өзүңөр билгендей Кайсар, Кисра, Наджаши сыяктуу көптөгөн падышаларга барып келген кишимен. Аллахка ант, Мухаммедти жолдоштору урматтап таазим кылгандай башка падышалардын адамдары андай урматтаганын көргөн эмесмин. Эгер Мухаммеддин оозунан түкүрүк чыкса да ал жолдошторунун бирөөсүнүн колуна түшүп, аны менен бетин, денесин сүртүп жатат. Эгер бир ишке буйрса, буйругун аткарганы шашышат. Эгер даарат алса, даарат үчүн талашкыдай болушат. Эгер бир сөз сүйлөсө, баары үнүн токтотушат. Эгер ага сүйлөшсө, аны урматтат. Эч кимсе ага тике карабайт экен. Ал силерге жакшы сунушту айтып жатат. Кабыл кыла бергиле." Аллахтын өзү аларды силерге чабуул жасоодон тосту. Курайштын согушкусу келген кээ бир зөөкүр жигиттери башчыларынын согушпай эле келишимге келели деген чечимин жактыра бербей, согуш баштап жибергиси келди. Алар бул келишимди бузуу максатында кечинде мусулмандар жайгашкан жерге жашыруун чыгып, аларга кол салып, ортодо уруш баштап жиберүү үчүн өз ара сүйлөшүү жүргүздү. Чындап эле бул зөөкүрлөр ойлогон ишин ишке ашырууга аракет кылып, 70 же 80 жигит кечиндеси чыкты да Танаим тараптан мусулмандар конгон жерге кол салмакчы болуп барышты. Бирок кароолчулардын башчысы Мухаммад ибн Маслама байкап калып, булардын баарын колго түшүрүп алды. Ал эми кечиримдүү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям келишим жакшы болсун деген максатта буларды кечирип бошотуп жиберди. Булардын чабуулун Аллах өзү билдирген болчу. Ошондуктан бул тууралуу аят түшүрдү. Аллах Меккенин чекарасынын ичинде силерди алардан үстөн кылып койсо да, Аллахтын өзү силердин колуңарды алардын колун силерден тыйып койду. Фатх сүрөсү 24-аят. Усман ибн Аффан Курайш менен сүйлөшүүгө жөнөтүлдү. Курайш бир нече рет адам жөнөткөндүгүнөн пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям алардын да эмне максаты бар экенин билип, бир келишимге келүү максатында Умар ибн Хаттабты барып кел деп айтты. Бирок Умар: "О Аллахтын элчиси, ал жакта мени коргой турган Кааб уруусунан башка эч ким жок" дегенинен Усман ибн Аффандын жакындары ошол жакта сүйлөшүү жүргүзгөнгө да ылайыктуу деп Усманды чакырып, аларга барганда согуш үчүн эмес, умра үчүн келгендигибизди айт. Анан аларды да исламга үндө деп дайындады да ошол жактагы калган мусулман эркек аялдарга келип келечекте Мекке мусулмандардын колуна өтөт. Кудай Таала Меккенин баарын мусулман кылат деген сүйүнүч кабарын да аларга жеткирүүнү буйрду. Усман жолго чыгып жөнөп кетти. Жолдо Балдахка жеткенде Курайштын бир нече кишилери аны көрүп, "Кайда баратасың?" деп сурап калды. "Мени Аллахтын элчиси ушундай ишке жөнөттү" дегенде алар: "Анда жакшы экен, биз да сага жардам берели" дешти.
arasынан Abban bin Sa'id ibn As Usmandy koş kelipsiň dep kötüp alyp, atyn tokup Usmandy uçgaşdyrdy da any öz korgowysyna alyp Mekke'ge jetkizdi. Usman Paýgambarybyzyň sözün Qurayşga aýtyp bergenden soň, Qurayş Usmandy Kaabany towap kılıwga ruhsat berdi. Biroq Usman Paýgambarybyz towap kılmaýyn towap kılywdan baş tartdy. Osman öldürüldü degen kabardan taraşyjyna Ridwan anty. Qurayş Usmandy jönetbey köpkö qarmap kaldy. Balkim özleri süýleşip bir pikirge kelgenden soň anan Usmandy oşol pikirdi aýtyp baruy üçin qarmap kalgandyr. Usman köpkö jogolgondan soň musulmanlardyň arasynda Usmandy öldürüp salyşypdyr degen sözler tarap ketdi. Paýgambarybyzga da bu söz ugulgandan keyin emi alarga çabul jasamaýyn toktabaýbız dep aýtdy da sahabalardy baýat kılууga kol berip ant içүүgө çakyrdy ele bary bir sözden makuldygyny berip hiç kimi biz kaçpaýbız. Bir tamçy kanybız kalgança siz menen birge soguşabız dep ant içişdi. Eň algaçkylardan bolup Abu Sinan Asadi ant berdi. Alimi Salma ibn Akwa ölüm üçin dep 3 jolu ant berdi. Eldin başında, anan ortasında, anan akırında Paýgambarymyz sallallahu aleyhi ve sellem öz kolun karmap bol Usman üçin dep Usmandan orduna ant berdi. Ant berip bitgönden soň Usman da kelip kaldy da sahabalar menen koşo ant berdi. Bir gana Jad ibn Qays atdy munafyk baýat kılgan jok. Ant berүү bir daraktyn astynda ötdü. Ant berilip jatkanda Umar Paýgambarybyzyň kolundan karmap Ma'qal ibn Yasar daraktyn şagyn Paýgambarybyz sallallahu aleyhi ve sellemden uzak kılıp köterip turdu. Keyinçerek bul ant berүү Ridwan razyçylyk anty dep atalyp kaldy. Bu turaly Allah Taala tömenki aýatyn düşürdi. Hudaýbiýadagy daraktyn tübünde saga ant kol bergen kezde Allah mominlardan razy boldy. Fath suresi 18-nji aýat. Tınçlyk kelişimin tüzүү jana anın erejeleri. Qurayş abaldyň kurçup ketgendigini bilip kalıp, tınçlyk kelişimin tüzüp kelүү üçin Suhayl ibn Amr'ını jönetdi. Antkeni musulmandar kuç menen korkutup Qurayşga kirip geldi degen sözdü başga araplar aýtbas üçin bul ýyly umra kılbaý ele tınçlyk kelişimin tüzüp artga gaýtkyla degen maksatda Qurayş Suhayldy jönetken bolçu. Suhayldyň kelatganyny körgen Paýgambarybyz sallallahu aleyhi ve sellem işiňer jeňil dedi. Antken alar kelişimge kelүү üçin bol insandy jönetdi dep aýtdy. Suhayl degen attyň manysy jeňildik degendi bildirgen üçin Paýgambarybyz şondoy degen bolçu. Suhayl kelip uzakka süýlep, akyry tınçlyk kelişimin tüzүү üçin eki tarap tömenki erejelerge makul boldy. 1. Paýgambarybyz menen musulmanlar bul ýyly Mekke'ge kirbeýele artga gaýtyp ketet. Gelerki ýyly musulmanlar menen kelip Mekke'de umra kılууga 3 gün ruhsat berilet. Özleri menen koşo sapar kılıçyn gana alyp, Qurayşda musulmanlarga hiç kanday ziyan tiýgizbeýdi. 2. Eki taraptyn ortasynda soguş 10 ýylga toktatylyp, al ortada eki tarapdan bir-birine ziyan jetkizbegi kerek. 3. Eger kaysıl bir Arap urusy Muhammed menen birge boluwuny kalasa, aga tosgolduk kılınmasın. Oşonda ile Qurayş menen birge boluwuny kalasa, aga da tosgolduk kılınmasın. Oşetyp kaysıl uru kirse da oşol taraptan bolup sanalat. Eger kaysıl bir tarap bul nerseni buzgan bolsa, anda oşol taraptyn düşmany bolup sanalat. 4. Kaysy bir kişi Qurayşdan kaçıp Muhammed'e kelgen bolsa, anda anı Qurayşga qaytaryp beret. Al emi kaysy bir kişi Muhammed'den kaçıp Qurayşga kelse, Muhammed'e qaytarylbaýdy. Kelişim taktalyp bitgönden soň Paýgambar sallallahu aleyhi ve sellem kelişimdi jazuu üçin Alini çakyryp jazdyrat. Ali jazuunun başında Bismillahirrahmanirrahim dep jazyp başlaganda Suhayl Bismillahirrahmanirrahim de bilbeýbiz emne ekendigin. Bismike Allahumma dep jaz degende Paýgambarybız Alini oşentip jazuuga buýruýdy. Ali bul Allah'tan elçisi Muhammed menen bolgan kelişim dep yazganda Suhayl
Senin Allah'tan elçisi ekendigini bilgenibizde sağa karşı çıkpayt elek. Aldıňdy tospayt elek. Abdullah'nın oğlu Muhammed dip yazdydy. Paýgambarybız siler meni kalpyçyga çygarganyňar menen Allah tarapdan jönütilgen paýgambarmyn dep aýtyp, aligi Allah'tan elçisi degen jazywyny öçürüp saluga buyurganda Ali any öçürgüsü kelbeyt. Biroq paýgambar al jazywyny öz kolu menen öçürüp goýat. Oşent tynçlyk kelişimi de jazylyp bütet. Kelişim jazylyp bütür menen Huza'a urusy paýgambarybys menen birige bolup kaldy. Antkeni Huza'a urusu Abdülmuttalib'tin doğrunan biri Haşim urusu menen birgele. Bul turaly kitapdin başynda aýtyp ötkenbiz. Huza'a paýgambarybys sallallahu aleyhi ve sellem menen birge bolgondygy oşol eski kelişimdi tasdykdoo üçin boldy. Alemi Bakr urusu Qurayş menen birge bolup kaldy. Abu Jandal'dın artka qaytarylýusy. Kelişim jazylyp Ali bütelek uçurda Suhayl'dın oğlu Abu Jandal Mekkeni tömön jagынан kaçıp çıkıp kişinin süýrep musulmanlardan aldyna kelip kalat. Musulmanlarga kelip özün taştap jiberet. Balasyn körgän Suhayl paýgambarga bul kelişimdegi eň algaç gatkara turgan işiň. Emi muny maga qaytaryp berýün kerek deginde paýgambarybız Ali kelişim jazylyp bütken jok diýdi. Suhayl kelişim bolgon nerseni seni menen tartışkym kelbeyt. Ana atkaruun kerek diýdi. Paýgambar sallallahu aleyhi ve sellem bir neçe jolu ruhsat berip muny maga ber degende Suhayl jok berbeýmin diýdi. Paýgambarybız kaýradan bere berseň degende Suhayl jok hiç kaçan degen sözün aýtyp betbatlyk kılıp turup alat. Oşentip Suhayl Abu Jandal'dyn betine urgulap Mekke'ge qaytaryp süýrep alyp jöneydi. Süýrelip baratgan baykuş Abu Jandal bolgon önü menen bakyryp, "O musulmandar, emi qaytyp müşriklerden koluna barıp dinim üçin azap tartanby?" degende Paýgambarybız sallallahu aleyhi ve sellem, "Abu Jandal, sabır kıl. Hudaý saga jana saga okşop japa çegip jatkanlardan baryn soowun berip boştondukka çygarat. Biz bular menen tynçlyk kelişimen tüzdük. Oşonduktan any atkaruu üçin Allah'tan ısımı menen ubada berdik. Emi any bozup kıyanatlyk kılbaýbız" degen sözün aýtat. Oşonda Umar ibn Hattab çydabay ketip ordunan ırgyp turatda Abu Jandal'dyn janyna basyp, "Sabır kıl, Abu Jandal, antkeni bular müşrikler. Bulardan kany ittin kany" diýdi, kılıç asyngan jagyn aga jakyn kılıp barıp basat. Biroq Suhayl balasyn hiç nersege karabay süýrep alyp ketip kalgandan kiyin Umar munday diýdi, "Kılıçymdy alyp atasyn urup salsyn degen oýda kılıçymdy aga jakyn kıldym ele. Biroq Allaha düşünbedi okşaýt." Umranın orduna kurmandyk soyup çaç aldıruu. Tınçlyk kelişimi jazylyp bütkenden soň paýgambarybız sahabalarga orduňardan turup kurmandyk çalgyla diýdi. Biroq paýgambarybyzdyn bul sözün hiç kim atkarbaýdy. Oşentip 3 jolu qaytalasa da hiç kim atkargysy kelbeýdi. Hiç kimden kıymıldabaganyny körüp paýgambarybyz aýaly Ümmü Salamanyň aldyna kirip hiç kimden kıymıldagysy kelbegenini aýtyp aga dattanat. Bul söz dukkan Ümmü Salama paýgambarybızga, "O Allah'tyn elçisi, oşondoy kılıwyny kaalap jatasyzby? Eger anday kılgyňyz kelse, hiç kimge aýtbay baryp kurmandykka soýulçy töňüzli soýuňda çaç aluwçy kişini çakyryp çaçyňyzdy aldyryňyz" degen sunuşun aýtdy. Paýgambarybız sallallahu aleyhi ve sellem aýaly aýtganday kılıp hiç kimge un çukpastan töýsün soýup çaçyny aldyrdy ele. Paýgambarybızdy körüp adamlarda kurmandyk çalıp biri-birinin çaçyny ala başlady. Çaç alıp jatyp kaýgyga batkandyktan biri-birin kesip jibere жазdady. Oşonda musulmandar 7 mal kurmandyk çalyşdy. Paýgambar sallallahu aleyhi ve sellem Abu Jahilden algan töýsün kurmandykka çaldy. Abu Jahil töýsünün murdyna müşriklerden aldynda özün köterүү üçin kümüş şakek tagyp koýgan bolçy. Paýgambarybız çaçyn aldyrgandarga 3 jolu, kyskartkandarga 1 jolu istigfar aýtyp Allahga dua kıldy. Mekke'den kelgen musulman ayallardy berbey koýuu. Aradan bir neçe gün ötkenden soň Mekke'den Madinaga musulman ayallar kaçıp keldile. Alardyň artynan jakynlar kelip, kelişim boýunça bulardy berүүň kerek dep paýgambarybyzdan soraپ kaldy.
Birok Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ayaldardy berүүден baş tartıp kayсы bir kişi Qurayşdan kaçıp Muhammed'e kelgen bolsa anda anı Qurayşga kaytarıp beret degen sözde ayal dep жазылган emes. Oşonduktan ayallardy berbeyüz degen sözde aytıp berbey koydu. Uşunun sebebinen Allah Taala tömöndögi ayatty düşürgen bolçu. O iman keltirgenler. Eger sizlerge imandu ayaldar hicrat kılıp kelse, alardy sınagılar. Allah alardan imanın en jakşı bilet. Eger alardan imandu ekenin anıktasaňar, kapırlarga kaytarıp jiberbegile. Sebebi alar müşriklerge adal emes. Müşrikler alarga adal emes. Jana eger üýlenseňer alarga müşrik küýölörün bergen ölçemdögi mahyrdy bergile. Kaçan uşul mahyrdy töleseňer alarga üýlenүүдө silerge күнөө jok. Jana kapır bolup Madinadan Makkaga ketip kalgan ayallardan bileginen da karmabagla. Muntahana Suresi 10. ayat. Jogorudagy ayatda sınagıla dep aytylganday Paýgambarybız sallallahu aleyhi ve sellem al kelgen ayaldardy tömöndögi ayatdagyday kılıp sınady. O Paýgambar, eger saga imandu ayallar kelip Allah'a eç nerseni şerik kılbogu, uğurluk, zina kılbogu, kız törülgen baldarın öldürbögü, bürödön bala arttırıp erine taňulobogu, jana jakşı soop işlerge buyurganыңda saga kayaşa aytbogu ant berişse, alardan antın kabul al jana alardan күнөөлөрүnü Allah'tan keçirim sura. Allah keçirimdi, ırayımdı. Muntahana Suresi 12. ayat. Kim oşol şartty atkaram dep ant berse, Paýgambar sallallahu aleyhi ve sellem antyňdy kabul kıldım dep al ayaldy artga kaytargan jok. Jogorda ayatda aytylgan sebebi alar müşriklerge adal emes, müşrikler alarga adal emes degen höküm Allah tarapdan düşkönden soň kaysıl bir musulman ayal bolsa müşrik küýösüne adal bolboy kaldy. Oşonda ele kaysıl bir müşrik ayal bolsa musulman küýösüne adal bolboy kaldy. Oşonun negizinde bir kança musulman erkekler müşrik ayallarına talagyn berdi. Umar da iki müşrik ayalyna talagyn bergen bolçu. Umar'dan bul ayallarının birösüne Muaviye, ikincisine Safvan ibn Umayya üýlendi. Tınçlık kelişimden kanday paydası boldu? Hudaýbiýadagy tınçlyk kelişimi oşonday tarizde yazılgan bolçu. Birok kelişimden artında kanday paydalar, kanday ziyanlar jatat, oşoga köz çaptıra ketsek. Çındığında bul kelişim musulmanlar üçün en çoň utuş boldu. Antkeni Qurayş musulmandardy eç moyunga albay, alardyn mamlekettүүлügün jok dep esepdep jatkan bolçu. Balki musulmandardy tüp tamyry menen jok kıluu üçün ыңгайлуу bir uçurdu kütüp jatışkan ele. Özlörün Arap çölündögi dindin en negizgi özögü çykkan jer Mekke'den taragan. Oşonduktan biz Araptarga din jana başka jagынан başçыбыз dep esepdep bolgon küç hareketi menen İslam dinin başka Araptarga jayıltuudan tosuuga haraket kıldı. Emi bolsa tınçlyk kelişimi tüzgöndügi bul musulman mamleketinin kubattуулугун moyunga algandygy, andan da jamany emi Qurayş musulmanlarga küçü jetpey kaldı. Kelişimdin 3. punktu Qurayşdyn Araptarga din jana başka jagынан başkaruuçubuz dep esepdegen başkaruuçuluğun unutturup öz jandaryn gana oýlap kaldı. Alim Arap çölündögi jaşagan bütkül Araptardyn bary İslam dinin kabul kılsa da Qurayşdyn işi bolboy, alarga toskoluk kılıuda oýuna kelbey kaldı. Uşul nerseler Qurayş üçün çoň jogotuu, musulmanlar üçün çoň jeňiş emespi? Alemi musulmanlar menen İslam düşmanlardyn ortasında bolan soguşlar bul musulmandardyn alardan mal mülkün tartıp aluu, eldi kıruu je bolbosa İslamdy küçkö salıp kabul kıldıruu maksatında bolgan emes. Birok musulmandardyn maksаты жалгыз gana bolgon. Al da elderge toluk din erkindigin berip kim kaalagan dinin tutunsun degen oýda bolgon. Ayt, men alıp kelgen din Rabbiňer tarabынан kelgen hakikat. Emi kim kaalasa momin bolsun, kim kaalasa kafir bolsun. Kahf Suresi 29. ayat. Emi musulmandardy dindi jayıltuuda kanday küç bolsa da tosalbay. Oşonduktan bul jagынан bardyk maksatlar işke açtı desek da bolat.
balki mындай эркиндикке канчалык согушса да жете албоосу мүмкүн эле. Ушундай кенен эркиндикке жетүү менен мусулмандар динди жайылтууда чоң ийгиликке жетти. Мусулман жоокерлеринин саны тынчтык келишимин түзүлө электен алдын 3000ден ашпайт эле. Ал эми тынчтык келишимин түзгөндөн соң 2 жылдын ичинде Меккенин алынуусу алдында мусулман жоокерлердин саны 10.000ден ашып кетти. Ал эми келишимдин экинчи пункту бул ийгиликке жетүүнүн экинчи жагы болду. Анткени мусулмандар биринчи болуп согушту баштаган жок, Курайш өзү баштаган болчу. Бул тууралуу Аллах Таала айтат: "Силерге өздөрү биринчи болуп согушту баштаган." Тауба сүрөсү 13-аят. Мусулмандардын ар тарапка жортуул жасаганы бул Курайштын заалымдыгын токтотуп, мусулмандардын динди жайылтуусуна тоскоолдук кылбай, теңдик менен мамиле кылуу максаты болгон. Ошондуктан ар ким өзү каалагандай иш жүргүзсүн деген максат назарда тутулду. Ал эми согушту 10 жыл бою токтотуу бул алардын заалымдыгы токтоп калды дегенди түшүндүрүп, согушту алгачкы баштагандын өзү алсырап кыйроого учурады дегенди билдирет. Ал эми келишимдин биринчи пункту Курайш мусулмандарды Каабага кирүүдөн токтотту деген. Бул да Курайштын алы жетпей калды дегенди түшүндүрөт. Анткени Курайш мусулмандарды ошол жылы гана умра кылуудан токтотууга күчү араң жетти. Ошол жогоруда айтылган 3 нерсени, 3 пункттун пайдасын Курайш мусулмандардын пайдасына чечип берип, натыйжада өздөрү бир гана пайда ала алды. Ал да 4-пункт. Бирок бул пунктта алар үчүн пайдасы жок болбогон нерсе. Анткени бул пунктта мусулмандарга зыян бере турган эч нерсе деле жок. Кайсыл мусулман өз динин пайгамбарын таштап Мадинадан качып кетмегиле. Бир гана динден жашыруунбу же ачык айкынбы чыккан адам гана качуусу мүмкүн. Динден чыкканы менен ал адамдын мусулмандарга кереги деле жок. Тескерисинче Мадинада калгандан көрө мусулмандардын арасынан чыгып кеткени жакшыраак. Ошондуктан пайгамбарыбыз бул тууралуу ушундай сөзү менен ишарат кылды: "Ким бизден кетип аларга барса, Аллах аны бизден алыстатсын." Ал эми меккеликтерден бирөө жарым мусулман болсо, ал Мадинага качып келе албаса да, Аллахтын жери кенен, башка жакка да кетип кала алат. Мадина эли мусулман боло электен алдын мусулмандар Хабаша жеринде, Эфиопияда баш калкалай алды го. Ошондуктан пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям муну назарга тутуп ушундай деди: "Ким алардан бизге келсе, аны Аллах өзү куткарат." Курайштын мусулмандар менен ушинтип келишим түзүүсү үстүртөн караганда Курайштын пайдасына болгондой көрүнгөнү менен, чындыгында Курайштын зыянына болуп, алардын кыжырын кайнатып, тутунуп келген бутпарастыктын жок болуп кетүүсүнөн катуу коркуп жатканын билдирет. Бутпарастык динин жок болуп баратканын сезгендей болуп, аны сактап калуу максатында ушундай кадамдарга барууга аргасыз болушту. Ал эми мусулмандар тараптан ким качып Курайшка барган болсо, ал мусулмандарга кайтарылбайт дегенге пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям макул болуусу, бул да пайгамбарыбыздын толук кемелдүү өзүнө ишенип, күч-кубатка ээ болгондугун билдирет. Ошондуктан бул шарттан коркуунун кажети жок. Мусулмандардын капалануусу Умардын пайгамбарыбызга айткан сөзү. Тынчтык келишимдин чыныгы пайдасы ошондой эле. Бирок мусулмандарды эки нерсе катуу кайгы капага салды. Биринчиси, Каабага келип тооп кылып умра кылабыз деген кабарды пайгамбарыбыз мусулмандарга айткан болчу. Анда эмне үчүн келип умра кылбай кайтып кетти? Экинчиси, пайгамбарыбыз Аллахтын чыныгы элчиси жана акыйкат жолдо болгондуктан ислам динин жеткизем деп Аллах уада кылган. Анда эмне үчүн пайгамбарыбыз Курайштын айтканына макул болуп, пайдасы жок келишимге макул болду? Ушул эки нерсе мусулмандардын жүрөгүн өйүп, ар түрдүү ой пикирлерди жаратты. Ошондуктан алар кайгы капага түшүп, келишимдин натыйжасы кандай болоор экен деп катуу сарсанаага батышты. Мынтип сарсанаага баткандардын эң биринчиси Умар ибн Хаттаб эле. Ошондо Умар пайгамбарга келип мындай деди: "О Аллахтын элчиси, биз акыйкат жолдо, алар туура эмес жолдо да туурабы?" Пайгамбарыбыз ошондой деп жооп берди. Умар:
Bizden ölgönder beýişde, alardan ölgönder tozokda emespi? Paýgambarybız oşondoý dep jogap berdi. Umar gaýra andaýym neçen pas bolup alardyň aýtkanyna könüp, alarga hiç nerse kılbay kaýtyp ketip jatabız. Paýgambarybız: "O Hattabdyň balasy, men Allah'tyn elçisi bolam. Oşondukdan Allah'tyn ökümüne karşı çıga albaým. Hudaý Taala meni ara jolda taşlap goýboýdy. İýgilikke jetkizet" dep aýtdy. Umar: "Kabaga kelip top kılıp ketebiz dep siz özüňiz aýtmadyňyz bile?" Paýgambarybız: "Oba aýtdym. Birok men saga tak uşul jyly dep aýtdymby?" Umar: "Jok" dep jogap berdi. Paýgambarybız: "Şaşpa, kelip top kılasyň" dedi. Andan soň Umar kardanyp Abu Bakyrdyň janyna kelip paýgambarga bergen sorawlaryny berdile. Abu Bakr da paýgambar aýtgandaý jogaplardy kaýtardy. Anan Allah'tan Fath suresi düşdü. "O Muhammed, çynynda biz saga anyk jeňiş berdik." Fath suresi 1-nji ayat. Paýgambar sallallahu aleyhi ve sellem Umardy çakyryp bu sureni okup bergende Umar süýnüp, "O Allah'tyn elçisi, çyn ele jeňişke jetebizbi?" dep surady. Paýgambarybız "Owa" dep jogap berdi. Oşonda Umardyň jany jaýyna kelip süýnüp kaldy. Keyinçerek Umar paýgambarga aýtgan sözleri üçin katuu ökündü. Ol tuuraly mындай deyt: "Oşonda men paýgambarga aýtgan sözlerim üçin katuu ökünüp, bul kılgandygymdy Hudaý Taala keçirsin dep sadaka berip, oroza tutup, namaz okup, kuldardy azatlykka çıgaryp jattym. Akybeti jakşylyk menen bütsin dep Allah'tan surandym." Alsyzlar boştondukka çıgyp ketdi. Paýgambar sallallahu aleyhi ve sellem Madinaga kaýtyp aradan bir neçe künder ötkenden soň Mekkedegi azapdalyp jatgan tutkun musulmanlardan birisi kaçıp ketip Madinaga keldi. Anın aty Abu Basir. Qurayşdyň saýyzdaşy Sakif urusundan bolady. Kaçkyndy kaýtaryp kelүү üçin Mekkelikler 2 kişini paýgambarybızga jiberip, kelişimdiň negizinde muny kaýtaryň kerek dep aýtışdy. Paýgambarybız kelişimde buzbastan Abu Basirdi ökönün koluna karmatdy. Bul ökö kaçkyndy karmap jolga çygyp Zulhulayfaga jetkende oşol jerdegi kurmadan jeş üçin bir azga tynygy jarýalady. Oşonda Abu Basir birösüni "O balança, senin kılıçın öte bekem jakşy kılıç görünет" degende, ikinçisi şeriginin kılıçın suruy kalıp, "Owa, çyndygynda bul öte jakşy kılıç. Men muny bir neçe ret işletip görgönmün." Abu Basir "Belki köreýin" degende kılıçdaga bere kaldı. Abu Basir kılıçda alary menen anyny bir çap öldüre koydu. Al emi ikinçisi bolsa daroo kaçıp jönödü da Madinaga kelip meçitke çurkagan boýdan kirip geldi. Ol abaldy körgön paýgambarybız "Ul katuu korkup kalypdyr" dep aýtdy. Paýgambarybyzyň aldynda daroo kelip "Joldaşymdy öldürüp saldy, meni de öldürem" dep jatat dep kaltyrap titrep durup kaldy. Artyndan Abu Basir kuwup kelip kaldy da "O Allah'tyn elçisi, siz öz milletiňizde atkaryp meni bularga tapşyryp berdiňiz. Emi Allah meni bulardan kutkardy. Men kutuldum" dedile. Paýgambarybız "O kurup ketkir, soguşdy kozgoçu, eger munun janynda birö jarym bolup kalganda anda jaman bolmak" dedile. Abu Basir kaýra artka kaýtuusyny bilip kaldy. Oşentip paýgambarybız Abu Basirdi artka kaýtaryp jiberdi. Eko Sayful Bahr'a jetken kezde dagy bir musulman Mekkeden kaçıp çıkıp bul ekönün aldyna kelip kalbaýby? Alda Suhayl'den oğlu Abu Jandal bolçu. Bul eko janagy kişini öldürüp salat. Oşentip kaýsyl bir musulman Mekkeden kaçpasyn Abu Basirge kelip koşulup olturup bir top musulman çoglat. Oşonda bul top Mekkenin Şamga baratgan kerbenderine kol salıp, bir kerbendi da ötközböy baryna kol salıp adamlaryny öldürüp mal mülkün tonop jatdy. Akyrı aýlasy ketken Qurayş paýgambarga kişi jönötüp tuğançylyk mamilebizdiň urmatyna suraýbız dep bulardy toktatuwyny suranyp jalanyp jalbarışdylar. Paýgambarybız alardy toktatyp Madinaga çakyrtyp aldy. Qurayşdyň käbir çyganlary islamdy kabul kıldy. 7-nji hijri ýyldyň baş çenderinde tynçlyk gelişimi başlalgan soň Amr ibn As, Halid ibn Walid jana Usman ibn Talha atly çygan jigitler islamdy kabul kılıp Madinaga kelişdi. Madinaga kelip paýgambarybızga jolukkanda paýgambarybız mындай dedi:
Emi Mekke en kımbat adamlarını bizge berdi.